Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anas Arumi bin Muhammad Hidayat, student di Uniza. Tadi kos keselamatan rangkaian komputer di bawah sains komputer lah. Kalau singkatnya KRK. Macam mana saya boleh masuk Uniza? Kampus besar specifically. Saya sebenarnya tak tahu pun kata Uniza ni ada banyak kampus. Waktu mula-mula sampai tu saya pusing-pusing. Saya pergi tengok dekat Gong Badak. Sebab itu kan main kampus yang saya tahu. Yang tu saja yang wujud. Lepas tu waktu sebelum hari pendaftaran tu, last minute baru saya tahu kata saya kena duduk kat kampus besut. Gelabah, satu family gelabah. Tiba ada dipendekkan cerita, saya sampailah dekat kampus besut. Masuk kampus besut tu saya memang betul culture shock lah, sebab saya ni memang duduk kat Penang. Jadi boleh kata lah bandar lah sikit. Tapi bila datang besut ni saya tengok pokok saja memang terkejut lah. Lepas ni saya nak kena jadi orang hutan. Mulanya fikir gitulah. Okey je. Waktu mula-mula tu lah ada rasa macam uish, asal pelik, tak ada mall, tak ada tempat nak lepak, duduk dekat dalam hutan. Tak apalah, saya terima lah sebab saya memang plan datang, saya nak belajar. Bila kita memang betul plan nak belajar ni, macam mana pun kita akan langgar je bagi boleh. Jadi masuklah KRK. Sebelum tu waktu macam mana saya boleh masuk KRK, sebab dekat Uniza ni ada 4 course dan salah satunya adalah KRK lah. Pertama sekali dia memang ikut minat. Saya nasihatkan lah kepada student-student yang bakal masuk Uniza, pilih course yang awak betul-betul minat. Sebab bila awak minat ni, dia datanglah susah macam mana pun, bila awak fikir balik exam susah ke macam mana, sebab apa, macam mana aku boleh ambil course ni, bila ingat balik, oh ni sebab saya minat, boleh, InsyaAllah dia akan lepas punya. Jadi waktu tu, sebab waktu isi UPU tu saya memang ingat keselamatan rangkaian komputer. Oh ni course hacker ni, ambil nombor 1. Sebab memang fikir waktu tu pun saya memang tak ada ilmu bab komputer. Saya tak tahulah hardware macam mana, software macam mana. Jom masuk dalam Uniza ni baru saya belajar bab sains komputer, bab keselamatan rangkaian komputer ni. Boleh tak semestinya kita akan ada preparation, tapi kalau ada preparation sebelum kita masuk belajar tu better lah. Tapi saya pun antara yang masuk tu dengan otak kosong. Saya tak ada lah belajar daripada kecil, laki-laki tu terus main komputer, tak ada. Jadi saya masuk dan sepanjang 3 tahun saya duduk kat sini, saya belajar lah, oh macam ni, kita sembang-sembang dengan lecturer, kita sembang-sembang dengan member-member macam ni. Sebab masing-masing semua ada pengalaman sendiri bab komputer. Saya sangat bersyukur lah belajar dekat Uniza ni, sebab dia punya tenaga pengajar, orang-orang dekat Uniza ni memang sangat support. Memang dia orang bagi saya semangat untuk teruskan belajar, dan insyaAllah saya akan lebih mendalam lah dalam bahagian keselamatan rangkaian komputer ni.